Ebushan for my mama Akwaba Eba Ghana Sem TV GH mesra or like a comment subscribe and turn on notification so that anytime you post a video bit say we are ade e ho no mugu minimum nyina ende malam no kwa no ye tutu afọ kwa malam kwa se wasakra e ka nyame asem twa akra me wurade who are you sa wo wase wono no konam kobisa no mu ye stop ye ka stop pa wo wase o mu twe second kun sisi a ende majority of them kwa sakra e ka nyame asem e twa akra me wurade who are you inti ye boase fo ande no ye nsuro no ba kokra nsuro ne ne Oh. o tuni ne si boase no jimi on this 3 seconds ye Tamaka wakuma to ye mwakuma basro dodo. Ebushan for baby bia wo Ghana ha bia se upe photographers omunim juma ebano editing omutwa pictures omu cameras akese lenses akese omu drones ni bibia ope bia no touch of the way photography for omu naba was screen so esa wo contact omu say yeah ma a wedding funeral birthday party and I say asase bimpo na wo na opese wo hia drone video ni drone pictures of assassina but modern say wa contact touch of the way photography bebia upe se omo ye djuma no ma e wo Ghana ha bebia no omo ye claro na omo ya ma and omo ye very affordable so upe so ye birthday photo shoot what more manoni person surprise you be with a birthday photo shooter very important but modern say only touch of the way photography for wedding komo and they catch from say Ghana Sem TV GH4 and I recommend it. Once when I say Ghana Sem TV GH4 and I recommend you mupe ubenya the special discount. Madam was medi mfi anyi kura no medi mfi eduotwe miensa nti Kwame Nkrumah mamu na fi busia no mo ebaye champon ebetu busia no mamu na Rollins so enemo obaye na Rollins and nan kompesu firi so international pressure ene senior oman no maye ne economy no so nye no Ghana for election mode tumi no ema kufuo so ba ya kese obeye ne fam de na menim se muhunu kufuo amamu ene Rollins amamu sunsun ya na edantemo kufuo efri so na ebedi NDC for nsem enu so muhu amamu a atamils ne nana edesem Mahama ebuye ahochida mokum ni na mokai afi bra tumenu san bedi nanado ne bewumia ne MPP ensem no anso muhunu amamu a ekoso tamwa nanado no mo nanado so afnamu se uswaye no de ko ba ne se NDC fo no a epe mu kan se omo awe nompe no omo awe nam no amana kadompe enti bra nanado no mo so abanwe no mo no anase obetina konwanso no na economy no aye pasa enti ni tembia NDC fo no be call demonstration no ne omo kan ne se nanado so obetimi ebu oma no enti no on fixe ne krese omo NDC fo no agitum se omo se oma no ansa na omo hand over ama nanado ne bewumia na abira husem ne se tamu nanado no mo edi wono modimbo fixe sa oma no Mahama ne NDC for asen kojo no oma makwan oma di atem didie ene adisen demonstrations ya hodo ni basa yo enso nanado ankochiri obi a na obu ne ma kusi se Mahama ne NDC asan abaso
na mmabunu no ya sese mu ho no anase Ghana fo nyina se mo be man no kre no adadia wo be hunu se ensunsunye especially Edda Mahama ene na mamu ne NDC amamu yo mo ebuye di kan ansana na adom besumu kofo nso de se be ma no kra ya adwuma mo hunu odisen ensunsunye edantemu bra MPP bebaso no na wo mo kira se won be ye bibia ma obia o manum nyina no enya ho mfaso asumdwe ewo ho ema obia sense na wo mo nye nyiyimu amema obia se prosini ekochiri obia nekese nipa kro no afom emara kwanso ne na faso nye party asem mo hunu asumdwe ane o manmu ene sese amemwa Mahama ebu no mo de tutu na nado no ho a ade no so ho na mebusa mo se Ghana fo na motene sen sese mo hwe amemwo ya Mahama ene andis fo no bo no a akoba se o manu mu nyina no andis fo na se yebo mo ho ban andis fo na se wonu mu didie na se wonye andis ni a wonye Ghana ni na mi video amaya na medika maka kire mo se Mahama na mamu na wo buo no o de Rollins ya mamu ene Kwame Nkrumah mamu ena aka bom Kwame Nkrumah mamu otamo yenya independence no de yakoba ne se wamfa emra anya adwuma constitution no ototwene na wo ho a to say political opponents no ya bachu odwakotum because omo ye mra say or they say Preventive Detention Act anything yakoba says DC kra na se wo omanu mu a wotimi ma order se amon ko chira so machine na monfa no enko detention ne de no ko emfa no enko court ana eto musa na omanu mu yedin yakan obia kasabo ehye ne yam na NDC fo no ade say MPP fo no tumi ye ne omope oman sika no yetumi omutumi ekop ade say parliament no omatwa say yemfanyi yi akwan yi bi ho ese yemfanyi yi akwan no yi no na NDC fo ade say MPP fo no achiska na guo no botom na isan say omoye CPP fo no ntuno yintimi fo mo nko baby a no matches Kennedy nurse so e won kratem se ye yi akwan nyina anase bibi ne de be ma contract ya esiayo enso matches kana gombotom sa pepepe na sisi Mahama ne NDC fo no ayo a police fo no akugina o de sen NDC fo afa ne kese sisi police fo ne aso yofo nyina na be NDC fo na awre hosem so ye ka ho ne se sa judges no omo susu nyina ye abeye NDC fo na ne yakoban se ebasa asumdwe o manum abano wonwene o de sen o manu ho so wo hwa mamu no mo bu no a on pese basa yo eba o manum Kwame Nkrumah penso ne yakoban se na yetu asantifo asiho ya kese wo mu edi wo mu ani nkabo mu ama ena oma no nkoso aba enso na oso opre African independence and I say Pan Africanism the same thing na Mahama sisi boko entokwa no and this for no kofa baye and sisi wasan de abetua so ewo sampa na awosisem eni be because was sampa na senya ono aban na so obomu orisen ija na innocent people approach for ekwachichiri wono mu na wono ma womo no edin samane no eja wono because womo support NDC Ghana for
mamoni na fom na fe mo fa entoto odisen ho se party a oba obetumi ama oma no asomdua ba mu no bia anya ne ho emfaso no ene MPP na mebru no enkrofo bia sori ye omso omni the base no omo kampa mo ye no pese third party ba na nese mu se omo ayo yesa nyina no nyi oma no ho do no ewu omo ni oma no ho do te se MPP ndi se mo koye mistake ne se ade saying the base for mo koto aba mo a na ne Ghana na wiye ye no yeso dan kura enyiye na MPP mpanyimfo me ka kire mo ama mo nyantoase e Japan no mo yesa campaign na ma no mo betena hwa na last minute na ba ko join the base no na mo secret ni mo bibia no ekura no enti mebru no mo obi na adam na mo yusu mo adwena mo hunu se abana mi no nyina no wan ne ba wotimi boa omana na se omano yedi ekoso timisremo mo obi na adam